Rwanda we Ahusembira Ira nshuti yanjye we Ahusembira Mbese watanze ikintu umututsi Ahusembira Nawe watanze ikintu umutu Ahusembira Mbega uwo mutwe yakoshejwe ingingo yibagirane Ahusembira U Rwanda rugizwe n'inyabutatu abahutu abatwa n'abatutsi kandi habuzemo n'umwe ntabwo rwaba rugiye u Rwanda. Ahusembira Turabasuje inshuti mwese mu duteze amatwi kuri uyu mugoroba n'umwanya w'ikiganiro tuganire mu maze kumenyera ikiganiro mugezweho kuri uyu mugoroba na Jean Claude Nkubito. Dutangire nanone ku makuru yo mu binyamakuru mugezweho na mugenzi wanjye Stanislas Kurazikubone, nyuma nibwo tuza kubagezaho ikiganiro twagiranye n'umumirwa wacu. Inkuru dukesha ikinyamakuru kibogamiye kuri leta y'u Rwanda The New Times iravuga ko koperative yo kubitsa no kugurizanya y'ingabo z'u Rwanda bita Zigama CSS yungutse akayabo k'amafaranga y'u Rwanda asaga miliyari 2. Iyo koperative rero ngo ikaba yararengeje intego yari yihaye yo kugera ku nyungu ya miliyari 1 na miliyoni 900 mu mwaka ushize w'ibihumbi 2009. Iyo nkuru ikomeza ivuga ko umutungo w'iyo koperative ubu kaba miliyari 42 z'amafaranga y'u Rwanda. Koperative Zigama CSS ifite amashami asaga 14 akorera mu turere twose tw'u Rwanda, ikaba kandi imaze kugira abanyamuryango bagera ku bihumbi 60. Twabamenyesha ko koperative Zigama CSS yakira abanyamuryango b'ingeri zose, baba abasirikari baba n'abaturarwanda basanzwe. Tunyarukire muri Repubulika ya Kongo ngo Diocese Gatolika ya Goma izakira umushumba mushya ku cyumweru tariki ya 11 z'ukwezi kwa 4. Iyo nkuru yatangajwe ku rubuga digitalcongo.net isobanura ko Musenyeri Theophile Kaboy Ruboneka ngo ari we uzahabwa inkuru y'ubushumba ngo aragira umukumbi wa Nyagasani muri Diocese ya Goma. Musenyeri Theophile Kaboy Ruboneka ufite imyaka 69 y'amavuko azasimbura kuri uwo mwanya Musenyeri Faustin Ngabu wibukwa n'abanyarwanda benshi cyane cyane ababaye mu nkambi zo mu karere ka Goma. Twabamenyesha ko Musenyeri Faustin Ngabu yaramaze imyaka 35 ayobora Diocese ya Goma, akaba agiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Tugaruke mu Rwanda hakomeje kuvuga ubutegetsi bw'igitugu bwa FPR ko bwiyemeje kumena amaraso kugira ngo bugere ku bukire budasanzwe mu gihe abaturage barushaho gukeneshwa. Ikinyamakuru Umuseso cyakurikiraniye hafi ibibera ikambere k'umuryango wa FPR kiragira kiti mu gihe abanyarwanda bitegura kwibuka jenoside ku nshuro ya 16 hari imiryango myinshi izibuka abayo bapfuye bazize ubutegetsi bwa FPR cyane cyane nyuma ya jenoside. Mu bantu bakomeye bishwe na FPR Umuseso uvuga Asiel Kabera, Lieutenant Colonel Augustin Kiza, Major Alex Ruzinana, Lieutenant Colonel Wilson Rutayisire, Colonel Theoneste Rizinde Mugabushaka, Seth Sendashonga n'abandi. Icyo kinyamakuru cyemeza ko abasirikari ba FPR bazwiho kuba barishe nyuma bagakomeza gukora umurimo wabo nta nkomyi, bigaragara ko ari bagatumwa. Ikimenyimenyi ngo bahembwa kongererwa amapeti nyuma y'ubwicanyi bakoreye inzirakarengane ku manywa y'ihangu. Ikinyamakuru Umuseso kikanzura kigira kiti ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame bwarenze ubwa Perezida Juvenal Habyarimana mu miyoborere mibi, ngo burangwa n'igitugu kiniga ubwisanzure bwa demokarasi, kwica abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kuniga ubutabera n'ubwigenge bw'inzego z'ubuyobozi no kwigwizaho umutungo w'igihugu kw'agatsiko ka FPR ngo gafata ubutegetsi nk'akarima k'umuryango. Mu Burundi hakomeje kuvuga umutekano muke mu gihe icyo gihugu kitegura amatora ateganyijwe muri uyu mwaka agomba kuzakura Burundi mu nzibacyuho yatangiye nyuma y'intambara yayogoje icyo gihugu imyaka 10 isaga. Amakuru dukesha Africom avuga ko umutekano muke uvugwa muri icyo gihugu uterwa n'impamvu zinyuranye. Muri zo ngo hakaba harimo ikibazo cy'abasirikari basezerewe nyuma y'intambara ngo bakaba batishimiye uburyo bafashwe n'ubutegetsi. Si ibyo gusa ngo no mu gisirikare ubwacyo hari umwiryane uterwa n'uko abasirikari bo mu nzego zo hasi bakandamizwa, ngo bakaba bavuga ko niba ibyifuzo byabo bitubahirijwe mbere y'amatora ngo bazatwika ibiro by'amatora mu gihugu cyose. Kubyerekeye umutekano muke muri rusange, insoresore z'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi bita imbonerakure
zivugwaho gukwirakwizwa ibikorwa byo guhungabanya umutekano, ibyo ngo bigakangura n'iz'ishyaka Frodebu bihanganye bita intakangwa, nazo ngo zahisemo guhangana aho kurebera ibikorwa. Ino ndwara yukamye icyo gihugu ngo ni igipolisi kidakora umurimo wacyo ntaho kibogamiye, dore ko abagize icyo gipolisi ari abahoze mu mitwe yarwanyaga ubutegetsi, bakaba bataracengerwamo n'amabwiriza bahawe yo kuba inyangamugayo. Mu gihe ishyaka riri ku butegetsi rihakana ryivuye inyuma k'umutekano muke uri mu gihugu udaterwa n'impamvu za politiki, abakurikiranira hafi ibibera mu Burundi bo bemeza ko ngo nyirabayazana ari urwikekwe ruri mu mashyaka ahanganye n'iri ku butegetsi, arega leta iriho kuba idashobora gutegura amatora anyuze mu nzira ya demokarasi. Arakoze Stanislas kukurazi kubone kuri ayo makuru yadusobeye mu binyamakuru. Dutege noneho amatwi ikiganiro nashoboye kugirana na Arthur Ngenzi. Arthur Ngenzi ni umusore w'imyaka 27, akaba ayobora ishyirahamwe riza kwibukira ku rwibutso rw'itsembabwoko hano mu Bubiligi, ariko bakaba baza kwibuka ku itariki ya 6 z'ukwa kane aho kuza ku itariki ya 7 z'ukwa kane nk'uko bimenyerewe. Arthur Ngenzi rero turatangira tumubaza gahunda y'ibyo bazakora noneho ejo bundi kuwa 3. Nk'uko dusanzwe tubikora kuri itariki ya 6 y'ukwezi kwa kane, tuzongera tujye mu cyunamo cyo kubaha abantu bapfuye mu itsembabwoko, itsembatsemba mu Rwanda. Ibyo ni ibintu twahoze dukora kandi tuzakomeza gukora. None kuki mukomeza kugenda ku itariki ya 6? Kuki mutemera ngo mujye mu itariki ya 7 nk'abandi nk'uko leta ibisaba? Kubera ko hari ikintu cya mbere, leta ntago ari igomba kubwira umuntu igihe agomba kwibuka umuntu we. Ikindi hakaba ari uko hari ibisubizo bibiri biri ku nzego ebyiri. Urwego rwa mbere ni urwego rw'umuntu bwite, nk'uko maze kubivuga hari abantu benshi batangiye gupfa bihereye kuri tariki ya 6. Birumvikana rero ko abantu abambere bashaka gutangira icyunamo itariki ya 6 ariyo tariki tubona ariyo idukwiriye. Uretse n'ikindi rero akaba ikintu cy'uko itariki ya 6 ari itariki ikomeye mu mateka y'igihugu cyacu, akaba ari na tariki u Rwanda rukomeza gushaka guhisha. Iyo urebye hano, iyo dushatse gukoresha uwo munsi abantu baturwanya ntago ari abantu bacitse ku icumu, ahubwo ni abantu bo kuri ambasade, abantu boherejwe na leta y'u Rwanda. Tukaba twibaza impamvu